nakikoordinate man kuno kang Soto ang NBI. Pero nang ulipas ba si Soto karon ingon may galang di ba na tinuod? Di na tinuod. Paminaw na to Gab si Senador Tito Sen. Tito Sen di ay Soto nung wala daw niya gi-traidor si Senador Bato. Labaw nang wala niya gibaligya. Labaw na may galang wala daw siya nagikonsabo si NBI. Pero ikaw man kuno nag-alaw nga musuod sila. Katong nagtuo ka nga ikaw pa Senate President. Sige daw be. XFM Katropa. Thank you. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Let the records speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya eh. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, kasaan na pupunta usapan. For clarity, former Senate President, one, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days before that. No? So the way that they're saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Thank you. Mr. President, may I be allowed to... Okay na. XFM Katropa. Pero kabaw ka unsay kalainan atong warrant ni Trillanes, warrant ni De Lima, warrant ni Bato. Kining warrant ni Trillanes, gumika ni siyang kabuang. Kudita ning hinampak may gala. No? Mani may galay, kuan sa iyang warrant. Unya, warrant ni gikan sa Republika sa Pilipinas. Warrant ni gikan may gala sa Korte sa Republika sa Pilipinas. Second, warrant mga igala kang De Lima. Kalambigitan, kalabot na sa illegal nga droga. Bullseye! Bullseye!
Moingon ka karon mga higala nga mali ang desisyon sa wala siya kalambigitan sa droga, mali ang desisyon sa korte. Di mo na basta-basta maingon mga katropa. The mere fact nga naka-decide ang korte nga na priso siya mga kaigsuunan, nakitaan siya og ebidensya og dunay lig-ong kapasikaran magtudlo mga igsuon. Dili man na puro political kaniadto. Naanay kapasikaran. Naay mga taong nag-testify. Naay mga taong nisulti. Bullseye! Bullseye! Kadto may galang iyahang warrant of arrest asa gikan. Gikan mga higala sa atong korte sa Pilipinas. Kini karon ka Senador Ronald Bato de la Rosa. Unsay kaso ani? Kalabot gyapon ni mga higala sa extrajudicial killing kuno no sa dugoon nga war on drugs no ni under the former President Rodrigo Duterte kay kini si Senador Bato mao kuno'y nagpatuman. No? Apil pa diha na pay mga kasuhanan kuno diha may gala sila Senador Bongo. O napatos sila na pay mga ubang pang mga pulis. So sa kalaidan mga higala sa warrant of arrest nilang dilima nila mga higala Trillanes o Kang Bato sayon. Katong duha ang ilang warrant mga higala makaingon jud ta atubangan ninyo na. Nga naman warrant na gikan sa atong korte diri sa Pilipinas. Kining karon asa man gikan nga warrant mga higala? Gikan ni sa ICC. Dili ni nasod. Gikan ni mga higala sa International Criminal Court o sa tinuod lang walay jurisdiction sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Gamayng mali diri mga higala. Well, we don't need another one to say mga higala or in order to prove nga ang atong gobyerno ipamaligya gitang buhi. Oh. We don't need another evidence or another one mga higala nga makaingon ta kining administrasyon karon pagkakalaban ka mamahimo yung tunokon ang imong buhay. Bullseye! Bullseye! We don't need another one or another Filipino or former o official nga dadon may gala dito para makaingon ta grabe gyud ning BBM. Nga naman, doon ay pinaka-safety nga excuse may gala ilang himuon. Muingon na sila may gala that is in accordance with the law. Bullseye! Bullseye! Kay kining panawagan ni Senador Bato nga niingon siya, Mr. President, ayaw intawon ko ipadala, proteksyon niko, nainitubag ani, dili ang presidente. Si Auntie Claire. Ang tubag ni Auntie Claire diri mga katropa, ingon si Auntie Claire, bisan gani kuno, ang mga EJK victims nangayo man daw protection sa gobyerno, giproteksyonan man daw. Proteksyonan daw may gala si Senador Ronald Bato de la Rosa basta naaayon sa batas. They're using the law mga higala, they're weaponizing the law para sa ilang kaugalingong politikanon may galang bendeta. Saunan na to. Diba? And whatever they do may gala, kung sabi lang pangbuhaton diya, sa kalabot na may gala sila mga kalaban sa politika, pwede rin lang himuong excuse, gamiton may gala excuse. It is the law. We are using the law. It is in accordance with the law. Bullseye! Di ba? Kaning tanan di ay. Karon may gala na itabo. Kining kasamo karos Pilipinas. Di ba? In accordance with the law man nagyapon. Kung sila may gala mo ipastoryahon. Siya ang declare mga igala imong paminahon, ana. Moingon dahil na siya. Yun po ang naaayon sa batas.